Saturday na nwumre na me dware na oba me nchen no am say me person Ahmed no mo ba ho eno so Sunday on some squad bi omo yo mo ho mba Ahmed ka kire me say me sabi me kote no hwe se de tie Ahmed force me alock akonoba inside room no sa gate no na me say Ahmed jide nti me ka kire Ahmed say on jai me pesa man ka senti akonoba try a wanyame From TikTok so hurupa enya sem ketwa titiw ene akono ba Jackson Kwe ena afi egudie na so yemu nyina de omo ho age ntokwa we mu na ne titiri nyina no se Womo kan se sebe mpredua sampanimfo manumu a Jackson Kwe ene akono ba ne womu nya yonkofa bi a womo ne womo ho deda sade ye kan trumutumu no sa ena Ghana fo asusu se womo na ntokwa asori wo TikTok dodo na egudie de ne nsaba betudwa sofo wusu bempa so de dia betudwa sa sofo yi sofo no TikTok asimu no nam ene agese wante se nipa mienu kono wa ba bewuram wo te se sa afo yi so de ntokwa ahye so no wa bewuram kan sembi na na Ghana fo kan se ensem a wo kan de kamia ye se nokre se de Ghana fo ka se Jackson Kwe ene akonoba wo bibi ye nokre ensem we na me de ba so me ka obi ma ha too much just na subscribe like in the video na share na bo abel ne so se be ya upload bia to ma obenya bia share na wanya bia tie yenkotie bra egudie de ne nsem atudwa wo sa ne ma we nyina ho ne ba ya gebre akotie wusu bempa so ensem Sinkwe ko fa flight sika na wanya na watena TikTok atonwom na omode ama no wanya no wode ko fa flight ko twa flight almost 2000 cedis de ba be ko adanya ono ni nipa osu so ne wo bibiye no meme ne nam timini no bibiye ta kono ba kire ne baabi a me wode a ene wa fa flight ba be bome akono ba ba ya obehu se mete ho mete part na sen me kwa sa time no na maso an shi because bag na me de call no me bedu Ghana na me passport she sa bag ni eti me kodu part na sen na me hu me passport na ma head the steps adan ayira na obi ayi customer head the step into no me kwa na mamoa kakra me to me me phone so me hu so obi free me chiba abe so me mu enkofo be pata adan was say me kwa minim asem ni mu adan was say waje me boy who does that odi abusafo me say me de me nka hwe so am say me ba omo beba to omo mra me de my ready me nya ade ade na ode ye me na nya no somewhere 30th December and omo start ye and ma ye dia nene ti ma boa me no manyina no agu ho me ma boa me no manyina no agu ho aye me editing nyina awie nti omo me so life na omo mra ye nhwe akombe hu be do ombe gina yeni nipa father and forcer yeni nipa father and forcer ati ase aseda nyame hia yeni nipa father and forcer wodi ye me first one wodi ye me Jackson de no ena omo nyina kan ye ena omo nim asem ni mu ena gude de saa na ote ebi kura timi kogina ekoka kire de opatan ne se ade mo anya me ya mmo ena me nya omo hwi o me nya omo hwi etan hunu me ba Ghana na me be kire me ho yes nti ehumi ho ahin no nti no o ma ploto ya mebome ena nipa no so ba no ekoye obi a o ye ni woodi new to the extent oba no fa sekan and ofa bibi sia ne ho na meto na mani na me ho so no wode wo me so o yenkom wakuno naka hwa na ye wo akonoba wo na wo ye uwie na me kache o maka asem ne wie ena me twa so uwie na asa fa na akofre pious ena no so kwakeka nsem kwa kansem che pious me wona pious ba me nipa ba me handle me Snapchat handle ena no so obedi di matam owie no block me na say asem ben me susu bi ni makoma mu say wo akonoba wo na me ne wudi nkomo enye obia wo na me ne wudi nkomo ena akokan ena me fa afo na me frost me nua atosu mienu Ghana na me ba no me ma amafo se me no obi ba yewi why me see atosu mienu ma ne ntoso me na me te ba asim me ne cousin eba cousin ma dance ni na me frɛ phone so na me ka to say ma ne ntoso biem
na na anu ya me bedru ya wasa akọ me ho asem asa akọ kire obi a nipa no so wa na bebu samasem ama nipa na frema ma no so asa ne sen me me chat me phone me hu say da bi sensem na omo kana yampa enti na say ade aba be chi Saturday ama yakwa kotwa content no ti ade tie no pa na Kofi Maame ni creating no mu nyina ba o to no ma me hu Kofi Maame ni creating fine yakwa content ni nyina ba Saturday na nwumre me dware na akono baba edwaye ho na me ka kire ne say o me fere me hu ti de oye onjai still ogina dwaye ho na me kasa ya na me kata me wan na me dware wi no kra me dware awie me ba akono ba me de boxer ba ko pe me the boxer ba ko pe ene ba akono ba ho e wa akra eno ka chem say adentina me the boxer ba ko pe ba nti me ba ni na me so eja me di ne de me de ama wo wo di hu sky nti eja wo boafo de ka me ba ye me no ye videos me ka pressey say ye twa video ni wie no ka pressey wa ma me ade ode ma me ye lorry fare 100 cedis ene 70 cedis a o ka chem say me fembra easting back na me be sesa me niema eno kwa na me fa no nto nche enti Saturday na nwumre na me dware na oba me nche no ame se me person Ahmed no mu ba ho eno so Sunday one some squad bi omo yo mo ho mba Ahmed ka kire me say me sebi me kote no hwe se de tie Ahmed force me alock akonoba inside room no sa gate no na me say Ahmed jai enti me ka kire Ahmed say on jai me person man ka senti akonoba try ya wanyame enti Monday na me fa me mutie kwadwo utie Meetie kasa Monday no wahu ena me fa me niam say oh me ko Eastern region back no so okay you no man 70 cedis say me fan kombra na me boa me dwane akomi anti wa ko bo mama ne say boy no ege say ni say enti me ko Monday no man kan kire ni say makodu Friday na konoba friend me keka na adwen kire me enti Kofi Pole eye live Sunday ampa so what I say but utie ye tie wo ba enti Kofi Pole live Sunday anopa enti me ko join na konoba ba hobi na obekeka na adwen kire na so oh o de Kofi Pole akonoba se me ma ye ni bibia say me makodu me krom na manfre like manfre na kan kire ni say makodu timi eboni aye ni na me ma Kofi Pole boss me pese mutie ha ne keke mame chama ye tie wo eti me say o ma me lorry fare Monday na me kodu ayi onu nim say me ko me krom ba na me say me mabusuafo half for kasoa na me fa so ko kasoa man ko Eastern bia na me dada na me pese me dwane eti me ko me anto na me ko kire mu kire o menti man frɛ na eti Friday no frɛ me edidi matem man kasa Sunday na Kofi Pole live na me course so say munim Kofi Pole na guy kokko bi no free chebi mamuno me minim ne pa enti me call live na say ina kono baba no didi matem say Kofi Pole dropping me fi live no so na me here ungrateful person na ma ba ne one mama me lawyer fair na me ko do man kan kira na so me minim say na na obeye na Kofi Pole ka say okay na Kofi Pole ka kira me say oh okay say na SCDA men kan kira kono ba say me ina me ka kira kono ba say me sorry na Kofi Pole ka kira me say mensa kwa kono ba fie ho na ono ba me yegina yatwa content enti me ko ni ngina wo me tirim say me kwa head ya kono ba san be ba revenge enti me kon me share paka black bi e na me chichiri mi ni kana no na me jersey ne me de kwa kono ba na she mi sesi a e she mi sesi a e sporting for jersey to attack here minia utie boys content ye tie wo ye tie wo eti me ko no Sunday anopa no say akono ba the lubricant afa ne to na wa order aduane chese me yewu kaputi oni Kofi Pole aye ayi afa adwen ba ko say me beba ho a on trial say like minine oni me be ye bibi chese madu akono ba ho be ma ka kire be ma say on metena me nanso amidi was me ro me top na me say me ro nya dey na me so obi a wo see ye betwa content no me ro me top aye dey aho me me kasa ya fe dem ho a akono ba person de nsa ene na me hona me si boss jai afire du ba bi akono ba bukoto jo manim ka kire me say long time ina no pem o de se me se me ne nya bibi kra ho me man BJ na me say be man yes afire akono ba ne me ye ya ma afire ntoma na ebo ni mu no like gidi wone dem no afire ne ntoma ne paaye me hu akono ba ne kedness boss asem na me kan nya nkola asem chale oni me ye kasa ye ti otuaso oharazimi wodem gidi o enti e wona me ka kire ne se da bi me ya kwankire enti kwankire na me ye no san niam no enkame
akwankyerɛ no sɛ ɔbɛma me sika yɛ akwankyerɛ no foforɔ ɛnam so daabi nti ɛhɔ no akonoba no mi yɛ sa gidigidi na eti ɔtena afrɛ ɛyam asɛ ɔtena me so nti ɔtena me so no adeɛ no a deɛ yɛ me hu sɔ de lubricant afa ne to no ɛyɛ saa paka na ɛhyɛ me nimu no asɛ me wɔ ɔtena me so force eti ne to no ɛyɛ me box anim ɛno na me de ba afia ka me anti no mayɛ de ka akɔ hɔ akɔbo no ba boss me say eti e ho no na akonoba oro ho ana oro wanku manen kasa nsi on wuro ne ho so ne on wuro ne ho otene na so keke so ave na kode content to aso said no ya ade no me se me mpa enti me testimony aba ko ka kire ne say on che dan enfrɛ me no kan kire me say oh specialist na oya kwankyerɛ na ma me no waba enti me beje me aduro no e ho na akonoba wo se na me ye fast na ho na ogi me phone share so wa hu eno man testimony no WhatsApp text message enti wa hu na me o ka kire me say adan na me ne test no na me so me ni obi an test here ti me nua no frɛ at once no say specialist na me so okay akonoba ene me kwa aba so what you say akonoba said that mama me nko age se me ne na ndakura na me ma ne BJ na me se be ma na afre wo bukotodwo o manim akonoba bukotodwo o me manim enti me bedu ye no na sa sem na ekasi o boss me akonwu ni secret me ma hu ni nakedness ankasa wo pa ma che wo manim na se me na ni oka kire me se me na me didi ni ma na ene o didi ho enti no on pese like o me so be ye me boni enti no pese on me nya sa act no na me ben no because me ba on me sheda ni mo bia after o keka tiktokers for bebre hu sam kire me so what say no de enye gay na sam ni bi ba ase onye ni papa so what say obi a me ni mu first day o ye crofo kire me na wo na hwe wom wo na ayom say o kwa na to ring light ma wom enkwasa sem bebre na me so wo se me ya chim ni enti me bo me tiri ko kan bia na me de tumi ko to dwom say na say opon eniama oni omu nyina na mu nyina no omu firi nchen kitu bi a na okokwo ba say na wo ye me say konoba bukotodwo manim e pa ma chew so de me ne nye bibi gidigidi o awani bedroom wo me say ne pa ne so ne de yes kata be shitina wo ni o so mi mu na maje me ho onu se ni mu odu kakra me yeslem o ye mi say ne ma ye say o ye mi say gidigidi e ta konoba eti me feeling chen no e no block me ba block him on TikTok said ye o posti ade amintimi me kan ho asem ni nua ne wo nyina ma ntimi ehunu won account ni mo nkrofo page mu kwa na me hu se ni gawu enti akonoba no nim say me nya obi obeka ma asem mama me asem na ye May 10th May ne see ye in a sense 30th May me say 10th May Friday in a 30th May yes Sunday obi an ko check calendar me ma bo date to me say na ya me kra dan na ya wo sa asem we won say wunu amba out am kan kire me say o sorry won wo de hey bema pa mama odi mi din o umpo akonoba mfa ahom di mi din ama wo me na me TikTok ni me frame akonoba stylish ono kan wo be current na me change mi din rough no ama fa edu ba bi me ye ni take away na me post video enko na ma ba ye ni content na me din akonoba Derek ono akonoba mfa ni ho na me sesa boy no me sia no physical say awo ade bia ehɔ no ye bo mi to pay me so hu me say obedwane because man win nakedness a opa ma chaw so me man BJ wo de sam se me ne ndakura me man obema miska kwajo woni me se me sha me mu na that guy no ye foolish boy na Kofi Pole asemesi na ma ba fie ne ya be frɛ wa chale me do for chia me woni masem ka wo se na wasumu a ensem a agudie ade ato dwa no Ghana for bebre abe make reactions towards say ensem na wo kan ye no na de ne die emu dopa ma Ghana for atu o mani die kire na wo mo dwendwene ho ensem a sofo wo so bempa ade to dwa ensem we na wo no so ade to dwa akonoba oye me hu nipa ana Jackson so ye menua patase de mo case blame dodo ankofo videos on wo share mame ne evidences a ankofo de mame any voice note ne voice record o de mame no e de na asie akonoba de na asie Jackson Kwe de na asie se bibi koso na se pese de bibi tag mo a na se mo nim se ye no kra eni manimu na mo nyai because me se me kan bibia yese mo ye de en akonoba ne Jackson yese mo ye de en e de na o man ne kan fa mo ho because me to ye wo kasebo no bi ka fa me ho a Jesus
ade na esie like Akonoba ni Jackson ye can be famo enkomo bi na masum nam street ni so enkomo bi na media no so yesemo ye de me pacho omo so omo ye de me omo se Akonoba ni Jackson omo so omo ye de because Jackson me nua omo so omo ye de ade like omo ye de Akonoba comment section yesi Akonoba omo ye de Arafonum ensem mienu ni abone tofa yakotie ede aba no me kai wo sa ha etu magie so on subscribe ya subscribe e fama me na share video no so na like ka ho na ni nyina entimi enye kama ye wa atwani emu aye atwan se Jackson ku ede na num nsem ebeba na Akonoba so de ne dia aba na so se me no wo kasa die omu mienu obi ani ho a wode na no ansem aba betudwa ama ekoso eno nti egusu ade ani edi nsem ye chidie besi akire bia no ye besa so ade aba betudwa Dr. Abednego number no ene the screen na se ne se bibi ha wo kọ ha wi mo nti ase frɛ no na ommo anu ampa no yi emfa ma wo ensem no just so hima na me di echia me ewo eye ensem we nyina emu ye besa echia